Assalamualaikum and good morning to everyone. And you guys are watching my YouTube video. I sangat terkejut ya, sebab semalam my parents said that tomorrow we are going to the beach, Damai Beach. You know where am I right now? I dekat muka. I macam dalam kereta tu kan, I macam confused. Kenapa kan kalau dekat rumah I, kalau nak pergi Damai Beach, jalan dia akan ke sini tau, dan bukan ke sini. Tapi semalam ayah I memandu, dia pergi ke arah ni. Lepas tu I macam kita ni pergi mana? Kita ni pergi Damai Beach ke apa? Pasal I tanya lah dengan kakak I, kita pergi mana sebenarnya? Lepas tu kakak I cakap, kita pergi muka. And then I pun dah macam tidur semalam, bangun-bangun muka. I baru tahu ya, I ingat pergi Damai Beach. Sebenarnya Damai Beach dah full. So dia my parents tukar plan pergi ke muka. So sekarang saya dekat muka, and ini first time saya dekat muka. Sebab selama ni memang saya tak pernah pergi muka, and ini baru first time saya tengok muka macam ni. Tadi saya nak pergi sana, tapi tak ada orang teman, jadi saya tak jadi pergi sana. Korang dengar tak bunyi pantai tu? So bunyi pantai pula, bunyi ombak tu, itulah dia. Besar lah. Lepas tu dekat tepi tu ada kolam sangat besar. Tapi dekat sini dia tak ada ni pantai yang macam apa ni? Yang ada pasir. Tu. Dia just batu je dekat tepi tu. Macam ada je. Tapi kalau dalam gambar tu tak ada. Tapi macam ada je. Dia ni tak nampak sangat walaupun you dekat beranda, sebab ada benda ni. Ni lah. Sebab ada benda ni, so saya tak nampak. Kat ujung tu tak nampak lah. Pantai dia jenis macam mana, yang ada pasir ataupun yang ada batu je. Dekat belah sana ada kolam. So you can see how clean it is. I tak tahulah kalau kita dah pergi dekat-dekat kan. Tapi kalau jauh ni cantik je lah, warna biru. Sini agak besar ya. Saya nak makan ramen lah. Huh? Cringe. So now I'm waiting for my ramen to be done. Sokam. Tapi tak adalah jauh sangat kan. Ada lagi ke kat bawah tu? Yep. Ada orang mandi lah. Jadi tak elok. Nanti saya mandi, saya pakai baju ni je. Tapi seluar tukar lah. Seluar saya pakai seluar. Dekat dalam tu ketat. Lepas tu seluar lagi. Dia macam beranda lah macam. Tudung I tak cantik hari ni. Pasal I macam I tak pakai tudung yang apa ni, yang sesuai. Kita drama sikit. Dah ke? Wow. So I'm at the pool right now, like
freaking cold, but it's good. We are waiting for other siblings to come down and mandi. Rambut. So we're now at Belawai. So I bring my tattoo here, like I'm so excited. Lambat. I'm using my spec. I don't know why, but I think I kind of like style. Some style.